malungil sil mergi dar adar belau kopman musulan mletun in ra TMC channel 38 tetyang amyang al ais. May gagi daigel wuk myang al ais al Friday el September 28, 2018. Makot talmiyang al ais angel Mr. Hilbroom ablel sentence ringi el mura drug rehabilitation. Tiang amlo ringi langgal adam le fail ersel drug test ringi ersel at July 16. Alwaise at church materne awase ngal av ngaringi ya ubudel el malsab el mo smiga igel nges wolospe. Dirak kasimbong yang ngaringi igel guk comments nga Facebook el radra blua against dakal sal sorry tial decision da church materne. Dirak kal Vice President tigil al oilo mawaseng mal disappointed al girat tial ruling. Taramyang al ay sa PNCC amalmol melosi gramosi ortir ngel last CEO omle resigner sera summer last year until today madirga kalbatigra adal mo CEO ngel PNCC chairman el Mr. Nirata Aboit omrang alwaseng ngaringi other bela wertirak mal sab irulita lurior alwaseng malmol melngania opening masi gelmor ang CEO mal somiw ang malsab amiwan mong apply el gilel tial lurior. Dirak katara miyang alay sa Senate omkavang rahiring al gilel tial delay tial roller orior. Sel Koror Airai Sanitation Project KASP delay orior ringi. Dirak kal recently mlaring isel menhol mle collapse luulang losto baurior. Senate committee omkadong na hearing mo address ay gagi dalgo concern ertir gilal tial role orior. Tarakmal mayang alay sa president mabalur belaw choy naigel baby rabalu olingit tra UN ang bolsob il recognize rabalu na Taiwan. Taiwan part rasina according al mura rasina kiram dengan la se Taiwan amal la invest aklo lugod mergi dar other belaw direct kal sel ablur belang nganya embassy rablu ra Taiwan sel kuktungur sel mainland China engda embassy ti rablur belaw akot tak medal embassy mergi da sel embassy ti nga rablu rabolabe ra FSM. Tara ay sa Koror State Public Land Authority amlawin ra utumal nga ramdalay. Tial utama nga 12 lots salay kita 12 lots ang direk kalangani sel building ra Supreme Court Judiciary Building madirek kal Rock Island Cafe. Ibadol ma idit clan sorry rel mo appeal ra land court el girel tial decision ertir el award ertial ramdalay el Moragor State Public Land Authority. Taraman mayang al ay sa Balura CNMI Gobernador ertiram la saying ersel marijuana bill el mulla. Gobernador ertira waset tial marijuana still en legal until etermula igel commission mongmosob el regulatory. Sugumang maala ang mo first al Balura Micronesia al mo legalize sa marijuana. Dirak katara ay sa Balur belaw ngaringi sele dial Balura sinal ngartiang for research. Tiang albilti garingi sel palaw iisia sel exclusive economic zone. Ditial dial diaka register diaka babilngel ma Vice President Oilaw amlalusa letter ringin mo ra Chinese embassy nga Balura bolabel gilid tial dial. Mania taradial nga rablur belawal dirak kalkandak ta research and detail dial la registered mandia ka mondal gilel bulur bela dirak kalmla olingit tra Amerigel bulur Amerigel malbal sabel make sure ya asina mo tirak laigel guk luula the better other belaw ela guk mo raigel news ra senkyo igel election news
Mabulura bililyo engel governor temismul amla declare mut mochoin ersel rurt ra musigra governor abulura bililyo. Nga nga ngali el ngia governor el altam amla serva tul term el angeng demurtelos el morsel third term ringi. Ngal governor temismul mormurt awan ra mla declare mo challenge ringi Mr. Jackson ngirangas. Labot mo rablo rangat pang governor tel atam niya Chelsea ER amla declare mutun mormurtun mo governor rangat pang. Ngania gora aisen meran wasanganya bebirar adel sorry del mortar rule tel mosigra governor rablo rangat pang. Ding dira kalbol official mendakal sa amlo to badang clear so until tamo publicly declare mo official mo sab amal merteng yakuk all tang clear logor kami. Isa la kuk mamra kal senkyo esel nomra kal senkyo rablu rangar along el blolgat sernia governor elect Richard Ngiratrang amla motrok kal morning sel swearing in installation ceremony ringi ra October 12 etyang di morning ra state office ertir nga rablu rangar along. Ay gigil guk may ang al-ice el angye kukuk mo raigel el guk baby ra police platter el al Sunday. Masera Monday el September 17 9:22 AM ang aning avalon mo mura Central la police el report ra suspect el MacLeod ngiray galaw el mlo muror rabli el nga makati. Talgay sa under investigation for burglary, madinak ka disorderly conduct. Dinak ka sisul nga police platter asera September 18 ra 11:03 PM nga niya okdong amla central report ra al telal disturb arbitra Rock Island Cafe mabudula public works. Our officers semlong amle arrest ra suspect el Miraclis Moriakle citing for disorderly conduct. Tarang na police platter asera Friday, September 21, 9:40 AM. Mlaring niya report mo na central report na suspect Yoshio Iskawa. El niya mlamo beto kan lomay selmora pala high school el monge mga sangarangan ka school. Reserve adra police amla arrest ra suspect emle citing for disorderly conduct, direct trespass. Tarang na police platter asera Sabado, September 22, ra 12:58 AM ang aning niya other report ng mga central wasang aning niya minor niya nga ra bayside parking lot malima room. Police samlong yamla arrest rang kan minor tamne buge kan fine ringi for minor consumption of alcohol. O si sil sa 2:38 PM nga niya kuk okadong amlo na central reporter adal moror a fruits ra Nekkel farm nga ra imalig. Bulis semlong amla identify ra Charlie Adalbay nga klol adal lupto triar tedel minor tirablal site for disorderly conduct trespass madinak kalomor or Sera Sunday, September 23, emlaringi okadong almora central 7:24 AM. Emle report ra driver el Tilalius Bitarsel intersection almora Camp Katura Iray. Ngal erbulis elmlong amla identify site ra driver Mr. Dillon Miller for reckless and negligent driving. Always say gaygal police platter el Sunday. Giman mol mel to the police platter reminder gidar other public ma bodo garigit la bodo tirak la malaka kora karayor dub el mira balur belaw. El ange gadam tengel la el al week un mo sera Monday el mel tel men Monday. Yung mo lagi kora magikarel celebration activities el girel tial niya 24 the Independence Day gida other belaw
Alwaysak ti mo mas kami wa kuk schedule ra Sabadong, ma Sunday, ma Monday, October 1st. Ma kuk kigel mo mes el gora dale desi o mes amin mo. E kuk tsaka gigi dal activities ay gel sils. Ma Sabadong, September 29, ngamu ra 5 o'clock a.m. Morning a walk and run for life and peace at yang morning erngul para. 8 o'clock a.m. nga umuulay gel sports events ra mayon so nga niya kanu ma swimming. Ya 9 o'clock a.m. nga morning a music fest ma farmers market erngul para. Direct kalkan 10 years peace and run awareness. Esel kapsengay ra Sabadong at 6 o'clock p.m. nga umuula softball tournament for executive, OIG, judiciary, ma governors and speakers association fundraising for NGO, yang amorin yun sa softball field. Igigid guk nga nira Sabadong, lagok mara Sunday. Ma Sunday el September 2 ay rogo el event sa adi morin ira yung adi. Ngamu ursel tutang mornya Independence Day mass and services ra rogo legal siya. 9 o'clock a.m. nga open na booth e mornya entertainment. Idira kalkan 10 years peace run awareness. 12 o'clock p.m. et tagit sel event tel gidara bela ko tel blo oil mingiringi nga umula sel boat race. Yang 12 p.m. ra Sunday. El akadamora Monday el ngi sel mal silsel October 1st sel Independence Day. Et yang arogo el activities ahmal di morngi ra Capitol nga rangarun mo. Ngamu ra 9 o'clock a.m. ang mo open arogo booth. 11 o'clock a.m. and mo 2 p.m. ang morngi mo open sel judiciary art collection. Yang mo open el mo ra public. Direkal morngi sports exhibition. Ya timpala o ikay. Direkal mo rin display na igel best tal itabori maigel o mga uso. 12 o'clock p.m. nga start ta entertainment. Tumo rin best original song contest, pop contemporary dance contest, peace run, presentation of ceramic plates, and Morangal School. 6 o'clock p.m. nga mo rin Independence Day raffle drawing. Esel price certain raffle drawing 1 rab esenlay. Esel momungulbong lal 7 o'clock al mo 7:30 p.m. nga mo nga fireworks. Tagit sel mo mga simmer tal Independence Day git. Igimalongit ta mo iter family kami parang alon mo dam enjoy. Ebom ismeri lo basel malungil closing el segid al fireworks show. Yan, egal event sin mo rang arul mo da Roy da mga niya transportation and will provide adra mo niya transportation provided ma tegi da schedule or say the October 1st sel nga niya tril bus al motwab da hotel bus sa motwab da 10 o'clock a.m. ra PCC parking lot mo rang arul mo ong erul bus sa 12 o'clock p.m. Esel mo mangong del bus at top dara 1 o'clock p.m. Egal tril bus at top dal morang arul mo mo to dito nel mer or yourself al mera fireworks sel closing ra Independence Day nga return. Alway say gay gida igel bukra di reminder al gida la schedule al gida Independence Day. Malsuakal mo om teertial talungap media company akmal mo rengarak malungil Independence Day and merigi the rogul other belaw. Let us be reminded that wasega rogul event sama da kalger ngania omlogol dogol al ubang omli merom nga ngidil venue ertal Independence Day. Malway say gagi da igel meyang al ice al Sunday man masulang amletun in rame TMC meyang al ice happy Independence Day.